Malume, a tlo nthuša. Hey Motlogolo, matšatši a kole e spenda nako e ntši lokišiwa than ko a tsileng. At this rate, o tlo swanela ke go e registera ko a SASSA for motent. Mara wa bona this time, e tlo loka permanent. Hey man, can you believe or MTN has been involved in the progress of football for 30 years? It feels like an hour ago when we had Brian Baloyi le Itumeleng Khune on the same page in the MTN 8. Afa o enjoy a season e ntho ya wafa Motlogolo. Of course, even though team ya ka ya phumelela. Of course ba phumelela. Lo tšela ke dikgomo Motlogolo. O ka se fošitše di-stick tše 11 tša medium rare mo pitching wa exporter di tla loka ball. Le ge ba ka loser for the next 20 years, forever yena. Ya ne, love is blind ka nnete. At least asanga ba roastiwa bjalo ka Ajax Cape Town ka final ele ya 2009. Tšatši le la Golden Arrows ile ya ba pjata 6-0. Ke re ba phagešša di-goal ka re ke Black Friday. There 1 goal for each day of the week, and then ba shela Sunday for day of rest. Yeah, that was brutal. Hinke be direga tšina, even ka 10 days a week. Helen, go thoma neng le di-archaeologist? Archaeologist? A ke re le busy le feretlana le ancient artifact e le bitšang motor. Wena makiganya ha ona mathata e santse go dule le ona mona. Not today. Gape le kgono ke tsenetse competition ya MTN 8 last fan standing. Ga o mpona ke le so, ke stand a chance ya winner 1 million. O bokile malambane. Bana, mothakodi o tla mo tlo breka ka ntwene. Competition e ra itseba mos. Wena lema, na ke tsebe. Re enter bya Motlogolo. All you have to do is dial *144*8# to opt in, and then recharge with 10 rand or more weekly. You will stand a chance of winning a share of 8 million rand in prizes. A re phekishe go reka airtime ga libya. Re ka se tlogele tlaune le re outshine. Say no more. Motlogolo, ntwele ke engine. Esa. Motlogolo, man. Dial *144*8# to recharge with 10 rand or more weekly and stand a chance to win your share of 8 million rand in prizes. MTN 8. Wafa wafa.